Ndagusuje kandi ngo ayikaze mu makuru agezweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu munsi wo ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. M23 ikomeje kwesa imihigo ngo yigarurire umujyi wose wa Goma mu masaha make cyane, ikaba yamaze kubanza gufata ikibuga cy'indege cya Goma. Nanone kandi ku rundi ruhande Perezida wa Kenya Ruto yirukanye abaminisitiri bose bo muri leta ye nyuma y'igihe muri iki gihugu hari hamaze iminsi hari imyigaragambyo idasanzwe yasize yangirije ibintu ndetse n'abantu babarirwa muri mirongo bakasiga ubuzima. Mwabyumvise ko twamaze kwinjira mu nkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi, twibanda cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banatwe ukanda subscribe n'ukora buto y'umutuku kore no kunzogera tubane mu makuru mba nabateguriye ngo uhaye ikaze. Ni igitero kidasanzwe cyangirije ibibuga by'indege mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye kuva ku munsi w'ejo hashize tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi kugeza kuri uyu munsi indege nizirava Goma ngo zibe zagiye Butembo na Beni. Bikaba bivugwa ko ibi bibuga by'indege byagabweho igitero cyo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nkuko bivugwa nuko indege zagize ikibazo cyo kugenda, amakuru ava muri ibyo bice akaba avuga ko abapilote bamenyereye ziriya nzira ari bo barimo kugenda bakoresheje ubundi buhanga atari ubwo gukoresha GPS. Bikaba byemejwe n'abanyamakuru bo muri ibyo bice bavuga ko umutwe wa M23 ari wo wagabye igitero ukoresheje ikoranabuhanga ridasanzwe ryangiza systeme ya GPS ku gice cya Goma, Beni na Butembo. Nkuko byatangajwe na sosiyete y'indege ya Goma, Beni na Butembo, yatangaje ko yahagaritse ingendo z'indege, yagize iti twahagaritse by'agateganyo ingendo z'indege zerekera Goma na Butembo kubera ko indege mu kururuka biri kugorana. Turatekereza ko GPS yavangiwe mu bice bimwe na bimwe byo muri Grand Nord biri kuberamo intambara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kugeza ubu aya makuru leta ya Kongo ntakinira yatangazaho, yewe na M23 ntakirabivugaho nubwo ikomeze gutungwa agatoki n'abanyamakuru bo muri ibyo bice. Si ibyo gusa kandi kuko turakomereza no ku butaka bwa Kenya aho abaminisitiri bose bo muri leta ya Perezida Ruto birukanwe. Aya makuru yamenyekanye ku gicamunsi cye kuri uyu wa kane itariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Nkuko byemejwe na Perezida Ruto ubwo yatangaje ko Vice Perezida w'iki gihugu Rigathi Gachagua n'umunyamabanga w'ibiro bya Minisitiri w'Intebe Musari ya Muvudadi aribo bagumye ku nshingano zabo. Ruto kandi yasezeranyije abanyekenya ko guverinoma nshya izashyirwaho izakemura ibibazo byose n'impungenge by'abaturage bari bamaze iminsi bari mu myigaragambyo. Uretse kuba uyu mugabo yirukanye ba minisitiri, yirukanye kandi n'umugenzuzi w'imari ya leta, avuga ko za ministeri zizaba ziyoborwa n'abanyamabanga bahoraho bazo. Ruto atangarije abanyamakuru bo mu biro by'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Kenya iki cyemezo nyuma y'igenzura n'isesengura makuru ryimbitse. Mu magambo y'uyu mukuru w'igihugu cya Kenya yagize ati nubwo hari byinshi twagezeho byangaragarije ko abanya-Kenya bafite byinshi batanzeho kandi ko bafite icyizere ubu buyobozi ko bushobora kuzana impinduka zidasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Nanone kandi ku rundi ruhande aho Perezida Paul Kagame yoherereje ubutumwa Perezida wa Kongo, ni mu gihe kandi umuhanzi Koffi Olomide yahamagajwe ngo yisobanure ku byo yavuze ko M23 ikubita inshuro igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ihuriro Ramuka ritavuga rumwe na leta ya Kinshasa ryasabye leta ya Kinshasa gucana umubano na Uganda. Mwabyumvise ko ari inkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi nkuzane ngo tuganireho muri aya masaha. Bana natwe ukanda subscribe n'ukora buto y'umutuku kore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mba naguteguriye mbahaye ikaze. Perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville kuwa gatatu yakiriye anaganira ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Nkuko byatangajwe na Perezidansi ya Kongo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, batangaje ko Minisitiri Nduhungirehe yaranashyiriye Perezida Sassou Nguesso ubutumwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame yari yamuhaye ngo abugezeyo. Mukuru wa diplomasi y'u Rwanda na Perezida wa Kongo kandi ngo baganire kuri kandidatire ya Richard Mihigo u Rwanda rwatanze nk'umukandida mu mwanya w'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ishami rya Afurika.
ngo si ibyo gusa baganiriye kuko baganiriye n'uburyo bwo guteza imbere imibano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Ni mu gihe muri Nyakanga 2023 Perezida Denis Sassou Nguesso yagiriye uruzinduko rw'akazi Kigali rwasize yambitswe na Perezida Paul Kagame umudari w'ishimwe witwa Agaciro ngo mu rwego rwo kumushimira umuhate mu guharanira iterambere rya Afurika. Mbere y'uruzinduko rwa Perezida wa Kongo i Kigali, iki gihugu cyari cyariyemereye Abanyarwanda kujya muri iki gihugu na visa batse ngo bakazihabwa bagezeyo kandi ku buntu. Nk'uko byatangajwe, urwego rushinzwe amajwi n'amashusho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwahamagaje umuhanzi w'ikirangirire muri Afurika ndetse no hanze yayo kwisobanura ku byo yavuze ko igisirikare cy'igihugu nta mirwanire yacyo ahubwo kiri gukubitwa inshyi. Uretse kuba Koffi Olomide ariwe watumijwe n'urwego rw'igihugu muri Kongo rushinzwe ubugenzuzi bw'amajwi n'amashusho, hahanamagajwe umunyamakuru Jessica Basere wari wamwakiriye muri iki kiganiro. Uyu muhanzi ufatwa nk'ikirangirire gikomeye muri iki gihugu mu njyana ya rumba yahamagajwe nyuma yo kunenga imirwanire y'ingabo za leta ya Kinshasa mu ntambara imaze igihe izihanganishije n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hari hashize iminsi mike iki kiganiro gitambutse, ubu bikaba umunyamakuru Kabasare Jesse wari uyoboye iki kiganiro yahagaritswe ndetse n'ikiganiro kikaba cyahagaritswe gutambuka kuri televiziyo. Ubutumwa bw'umuyobozi wa televiziyo y'igihugu bwatambutse kuwa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi bwamenyesheje uyu munyamakuru ko yakoze ikosa yakosora umuririmbyi Koffi Olomide kandi ngo azi neza ko igihugu cyabo kiri mu ntambara cyashoweho. Ku rundi ruhande, raporo iheruka y'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateje intugunda nyinshi mu banyapolitiki. Iyi raporo yerekana uruhare rwa Uganda mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Rdc. Ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rya Murika rirasaba ko hafatwa ingamba zikomeye zo kurwanya igihugu cya Uganda. Nyuma y'uko impuguke za Loni zagaragaje ko abayobozi ba M23 bagiye Kampala aho bashoboye kugirana inama n'abandi bayobozi b'imitwe yitwaje intwaro, raporo yemeza ko Uganda yagize uruhare mu makimbirane ifasha M23. Ikirego kitari cyashyirwa ku mugaragaro, Uganda yahise ibitera utwatsi. Nyuma y'iyi raporo, ramuka ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rirasaba guhagarika umubano w'ubanye n'amahanga na Uganda. Prince Epenge, umuvugizi w'iri shyirahamwe, yavuze ko Perezida Felix Tshisekedi na guverinoma ye birengagije nkana uruhare rwa Uganda. Ramuka kandi ngirasaba gusesa amasezerano yose ya gisirikare n'ibikorwa remezo na Uganda nk'uko iyi nkuru dukesha media Kongo ikomeza ibivuga. Ni mu gihe leta ya Kinshasa yakomeje gutunga urutoki u Rwanda irushinja gufasha M23. Icyakora uruhare rwa Uganda muri aya makimbirane nubwo rukekwa na bamwe mu banyapolitike bo mu gihugu cya Kongo ntabwo rwavuzwe ku mugaragaro mbere y'iyi raporo. Byongeye kandi ingabo za Kongo n'iza Uganda zarimo zikorana bya hafi mu kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa ADF muri teritwari za Beni na Irumu, ibyongera imibanire n'ubufatanye by'ibihugu byombi. Ramuka kandi inenga gahenge k'ibyumweru bibiri kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ihuriro rikaba rivuga ko igisubizo cyo nyine gishobora gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ari ugukura burundu ingabo z'u Rwanda na Uganda ku butaka bwa Kongo. Prince Epenge kandi yemeje ko Amerika ifite uburyo bukenewe bwo guhita butegeka ibi bihugu gukura ingabo zabwo ku butaka bwa Kongo.